Hapyod, hapyod, hapyod. May pang manok, sige hapyod. Pero ako ani, wa naging hapyod-hapyod. Hapyod, hapyod, hapyod. Kondisyon nga manok para sa atong tare og mga adlaw. Mag-warm up ta, mag-warm up ta. Let's go! Siyapol! Siyapol! Kinahanglang makondisyon ka. Kay ugbang adlaw, itari natika. Kinahanglan nga inigbunal nimo magpiti-piti ang agi. Warm up. Ugis versus ugis. Dapat ugbang adlaw makadaog ta ha. Dili ka magpagabanga-banga ha. Hapyod, hapyod, hapyod. May pang manok, sige hapyod. Pero ako ani, wa naging hapyod-hapyod. Hapyod, hapyod, hapyod. Ang tama. Ang vitamins nimo. Ang vitamins nimo. Asa man nagakuha ang mga kuan diri sa mga vitamins sa manok? Diri naman. Ay, diri naman to. Sama. Wala. Ding! Ding! Asa ako mga vitamins diri sa manok, Ding? Ding! Asa di pa gyud mo tubag, oh? Ding! 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 Ang vitamins akong kuan ba? Manok ba? Ding! Asa maning bayhana? Oy, wala man dire. Ding! Ay, basik to as tambayan. Ding! Ding! Pagkalawga, wala man po dire. Asa man kaning bayhana? Ding! Ding! Bayhana, asa man kaning... Uy! Uy, Ginoo, nagunsa man ka diha? Buang nagunsa man ka diha, nanguha kag manggawat man ni bunga. Namini naman ni bayhana. Nagunsa man ka diha, naog na diha ba? Maghikog ko, maghikog ko. Ana, buang na maghikog ka kay? Kay naguol ko. Ana, namini na. Naguol ka kay? Alangan, may pang manok, sige ni mo hapyod. Ana, buang. Tapos ako, wa nagyud taon ni mo hapyod-hapyod. Sus, uy. Naog diha ba? Mura makag nabuang. Mamba ko, mamba ko. Uy, uy, Higot na kog liog, higot na kog liog. uy, ayaw ba, ayaw ba? Mambak na jud ko, mambak na jud ko. Ayaw ba, mura makag... Ayaw ba, Unya, ayaw ba? hapyodon ako nimo. Oo. Unya, di na ka maghapyod sa imong manok. Oo. Sure ka, sure ka. Ulagi. Naog na diha ba? Salka ko, salka ko. Sige na. Makulong bitay na ko ha. Sige na. Sal ako ha. Pagdali ka na, sige na. Pagdali. Lala. Adak, pising lagi na sa kong manok. Akong gigamit, akong gibuyan ni mong manok. Binuang ka niya, baala ka niya, magdakpo na ko kong manok. Hoy, balik dire!